Hello tfal! Nistedinkom tinaqdu miegħi għal dawn is-set ta' videos osra li fihom aħna sejrin nirrivedu n-numri kif ukoll insaħħu l-ħiliet tagħna fil-matematika. Kull video jkun maqsum fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti jiena se naqra n-numri u intom tirrepetu warajja. Fit-tieni biċċa intom se taqraw in-numri waħedkom u fit-tielet biċċa se terġgħu taqraw in-numri imma din id-darba ikunu kollha mgirfxin. Ikun tajjeb li kieku jkun hemm xi adult ma' ġinbkom biex jara li intom qegħdin tajdu n-numri sewwa. Narakom tfal! Il-video sejrin naqraw in-numri mid-0 sa 5. Ftakru li kull video hu maqsum fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti jien se naqra n-numri, intom se tisimgħu u għajdu warajja. Lesti? Bdejna. 0 1 2 3 4 5. Tajjeb tfal, issa intom imiss se terġgħu taqraw in-numri waħedkom. Eżatti kif tarawhom fuq l-iskrin. Bdejna. Tajjeb wisq. Issa din il-parti se terġgħu taqraw in-numri imma din id-darba se jkunu kollha imħawdin. Lesti? Laqna. Prosit tfal, nispera li ħadtu pjaċir taqraw dawk in-numri. Narakom darba oħra. Ciao!